Nsibire embuzi yonje njikukumire. Nzebe wayi embuzi yange ezirabwe nkuwa. Flower girl nsibire embuzi yonje kukumire. Nzebe olunaku w'embuzi ng'oneewaniraku. Lelo ngwireku. Ndayira leka nemere wano ng'ezira gyondaza. Abanage. Senga yankoba zira muntu okutendera nga mbumpe embuziyo. Nze. Olive Bumana yena abamuka batyo yalekula embuzi ye. Nze. Ufunye ebigogwa muguwo gw'ebyayiti gwendeje kulwekutule. Utize nkole ntya kulekulira ebyangawo gyo neewanireku. Embuzi gyengemye najaye kuva buto nga nendekule. Tijimpe ninze omutuufu. Oyenda njikugemye bwe banga tezaala ogiwa abakindaje. Ndakuzaala. Ndi walampya ebiswa abandi kulwazi ng'eisubi lya kalabo. Nsibire embuzi yonje njikukumire. Nsibire embuzi yonje njikukumire. Nsibire embuzi yonje njikukumire. Nsibire embuzi yonje njikukumire. Lelo ngwireku ndayira leka nemere wano ng'ozira gyondaza. Senga yankoba zira muntu akutendera nga mbumpe embuziyo. Bambi oli kuwayi media niyo sidi olisigira okutuuka wano wenivire waife bambi obusedde ombikado abatugoberera bambi abakali kusubscribe mujjo maiso no kusubscribing like and share our videos nga wenkobyo waife obusedde ombikado obusedde aweterawo emagamaga ku luguudo olunene oluva Iganga okujja Idinda akatono kali awo magamaga weena okubumana road wojo oti paka kukyawona bitambala kyali ekyo newaka mama wange moyoza wojja bambi abayo era awayana abageni wasobola okujja bakubira kwa mikujamba wakubo tubona yo sigara ya CD nga atusanosa abakuwa media muzeyi wange ali awe na bitambala walamba era mweta Ediruma Ahmada bambi wankembo ngawe muri kumbona nchaire ko omukubembya abakabye Abasoga omunene atandise okufuna amagaga flagal yagula n'emutoka ajja kutoka ekindi esoba flagal bigambo bingi byogera abantu bayogera flagal ndi kujja kubikokobera kodi iwe ene mbado yemba tidido mbokodi brother uli na kuwandikira mbokodi mwai ni brother uli mubikado kodi tidi oberi yababona ojja kubinkobera so flagal no mukubembya Abasoga abakabi era amuchaire mu ndiruka ekyalo kino nkyera biranga bakyera batya Ekyalo kino bakyeta Lambala. Lambala. President Museveni yayogera kuku toberanga Abasoga aberambala tetwagala kwebaka ndidde ku kyalo wano Lambala mbone Flower Girl niba ine timu ye ba Dr. Hussein ba manager blood baba kitufu balambala Flower Girl nkukyalire kuku. Yes sir. Lambala akobachi Lambala okutwayiza walala kalo kalungi nkwaga ino oli bizi oli kola milimo ndoweza ambe nti nja kwagana ngoli kulambala tisobola Lambala ensi yakuyiya buli olucha bayinono nya sente ngokubye music nno mukuva kulemera kubabanga obitegeera timubula challenges oli kutwending ino ku TikTok Flower Girl bichi okolesa kimusago kiyoja ekyo kyebeta obwongo ngazalibwa nabo ndoweza nti eriyo musawo weekend tena bojja kuntwala abasawo bakolanga weno olina mu obwongo. Okay nga twakujja mu music Flower Girl ndonkobera kusobola kubanga oyo oli mwana muto kobera ku kwakatono lwaki ekyalo kyo bakyeta Lambala mulambala ine ndolo ekyalo kino kyeta Lambala oba nkobe nti waliwo ensolo nga ditenduka ino nga abantu bakali kuidawo baka mulijale Lambala ensolo wedirambala kati wamena yali ali bitaka Lambala kati ifo twasengamu badada basengamu batuzayira mulambala ayo nsolo ne dai Lambala. Wow Flower Girl nani amaina ga matufu gene amaina ganga amatufu kiterango okunkalubyamu kwaye ayi kyoba otegere ndi mwise mulondo ndi wankembo oli mwani naze tubere nga tutwaidi ndika twandie kwaine wandikobye n'okumpa embuzi kumboesa bamwana oko ndi kusabanga embuzi kale yes olabye okunkobera ayi abantu benda okutegeera amaina go gene ni wani bambi nkoberako mukwano amaina ganga amatufu by the way nzaidi ndi proud ino amaina ganga baba yanende ino kati mukune ende ino yantuma amaina ga mama we agana murondo na sabu
wame abembi bubatiya kukuba amayina gaibwe erina eryekika nti mubana yo babagireeyo babaloga wame nekyo era kyova obona timalayo mayina gangulikwa ayi baba yanende ino yantuma erina lya maama we Fulaga lutandika otya ebya music ebya music nze okutandika okwemba music okuyingira industry ya music natandika nga nsoma ekibiina kyakutaanu wemba tyerabira natandika nga nsoma ekibiina kyakutaanu nga kale mpulira nga nende ino okwemba somero ki wakabanga olina obi ne ba oja abaliyeyo nga tebaidinga Fulaga niwe owalinga ku isomero ere ngono nalaba eisomero eryo baali balyeta Rukoma Parents Primary School lyali mu Bizinga yafaawo eisomero likaali wanti kati namalire eno nga omuziki guningire Bizinga wa mu Bizinga beetayo Rukoma kati nasobola okuba nga manager wange yanona yantwala nga nenda kunkuba tendo ntumye abali okubenda kutegeera watandikira ku isomero biki byakolanga ku isomero mu music ku isomero naye mbanga ino speak day ngasanuse ina abazaire ngankina nayemba kale nayi kikazi kikakala bino abisebe binali mubba va ku bino byetusaze white ki lwaki wasala white anti tuleka ogap eyemyaka obutalumuka kale nili Flower Girl wembuso oli kwa Wai Media ndidi enera mbala Flower Girl me munkobanga yazidi Flower Girl noni yako Flower Girl atukobere kuku kujane ya music uno era ndi kujja kumbuusabe mbaye munkobanga eyo mukobe so okusoma kwako mawa nze okusoma kwange nakoma kankobe nakoma musini yafo kubanga aliko manka ali muto nkeyongerayo mukolashi mukusoma kuba ndijja kujoininga era ki lwaki wakoma kasoko mali sini yafuwa bisawo kwibanga lya myaka nga tojja kuisomera antu amatu afuna ekizibu kya corona kati corona yatategania ebintu biki bingi era anakolera sini yafu mu biseera bya corona we yaidiranga mungi kati watukoba nti bali mu candidate class mukoleshi mwireyo musome twaja nakolera mu biseera ebyo nga wena obitegeere ndongo ngekwingira akuwaso nasooka na stoppinga mukukati nakamalanga myaka guno gwakubiri obati byatambula bulungi ku isomero nabiteino nabita bampa n'ebirabo ku isomero leta ki malibwa ebirabo bebampa abasomesa banebaza bwebaze wow kale so ebyokusoma wakubotika obiwumuze muku weira mu music otandika otyo okukikuba okutandika okukikuba tijja koba nti oba kino ni kino wenabona brother Runi namwegomba negomba enemba ye Bambi nga ayemba bulungi nakamanager ange nti nandyembyeku nani ni brother Runi manager tiyali mubi twayogera ni brother Runi twawandika olwembuzi olwemba twalukola nga titusuubira nti lujavaamu ki omulama Katonda yatuyamba lwasamba akaiji lwakuba Busoga yona lwajavairo paka Buganda nga wenawo bitegeera elwaki omugaino nserenga muloja kulotindibeku nzende katoswasa oyendo nekemye mbuwasabe embuzi nalumukebuna nenda nemereku tubone bwenvano ngezira kyembase balezi masina bobo inebusiki koyagana nebuna mulimba byakito nakuwa munyenye kodi sabuni feza oba brother ulindemye nsibire embuzi yonje njikukumire brother ulimbuzi yange sirakuwa nsibire embuzi yonje njikukumire olunako wembuzi ngone waniraku nsibire embuzi yonje njikukumire brother ulimbuzi yange sirakuwa nsibire embuzi yonje njikukumire olunako wembuzi ngone waniraku okay mumbere eno kuba olwemba twaluwulira olwo era nedimu kunemba dedaman ni brother Runi nsibira ku mbuziyo biki olwemba luno was it a true story kyaliwo kituufu nti brother Runi yakusaba embuzi oba just byali bya lwemba just amazima gali nti era oba oyemba oleeta mu true story
okuleta abandi abajja osaba nga bali alaali amazima gali nti tomananga byayi byatusitolaye tyekakasa nga nze kyokoba abantu kyebakoba ati mwali ku ne brother loni mu bikado ena wampiti mubabagema melakiti bagema ka vidiyo mbwewaako bote eza kibairewo mubaye muli kuwandiika lwemba mu bikado bandigemye aka vidiyo baleeta bwina ate olugambo tabala bisera bigema ka vidiyo ekyogaba embuzi tekiba kikulu ino ekyogaba embuzi tekiba kikulu ino era nkaaliwo mulamu embuzi niwemanga nagigaba nkatambula ekikulu tewaawo erirenewable ojja kumpa kodi oli wakika kyange kale tudda kubikola ebyokweyibiriza kodi be ekika kirondoolo bajja kundwaza obuko buko tibugema mu mulembe guno bwagemangaira mwayinaze nitaasa iwe abaana byeyo kyamanda nze gwobona tisobola kukosebwa aye nditaasa iwe tekuwa embuzi kuba niwe oba ojja ozimba so wakuba olwemba luno lwategeeza ki eriiwe lukubye busogerayo nakumalidde batandise okulukuba mu biseera ebyo wali daali kudimwene embeera isookerwaku music industry batandise okwogeraku mu myaka gyo kyategeeza ki olwemba luno olwemba olwo okusinziira nga kunze lulina kyerunkoleire kinene ino lunkoleire kyamaani ino era ndwenumirizaamu ino by the way kuba lwandeetera okuba nga tiwa mu maani about music nayongera okuyiya enemba waleta kwakemba kibuti akandi naleta kwakemba era kona kakuba nayemba ekyemadumadu nayemba kyenkani kale so okubemu ku kyemadumadu ife twenda bigambo twenda bikolwa wai media lere kukyalire ona kundukuwaire kyemadumadu mukyala neiba nkokonya neiba zende kandi mufumbo mukamulirano kokonya mulirano zende kandi mufumbo bulido wesesasesa wobuseko nga wesesasesa wobuseko bulido wekolakola wobuntu nga wekolakola wobuntu nenda kola aseyo ngate nakibona kwebukoli nekyali mukatale bulanga ngazedi mnukoda bendagana kyokabona bona baliranwa bano beteesa lwakatale lweno lwobewe ensisinkano ngaibawo omukazi abawondera gye bagire muloje nawangisa ono yaida namandwa bulondagani ni mudungu abasawo abalogo ng'omusawo nagema ibuga ngali wa mwami aligemerera ngazedi emikola agimaliriza ole yeita enswa yeita nebito okutola omukono mbwasikeyo ngayendayo lenswa mu nvubo okunenya omukono gwadema ekyeririra tekulajana butyoli wanoza oliko nsina omumuliranwa kwepikira lagalo so beremeraku abembi mulina engambo anti kati ife tubibisa mbona gali mawulire anti ife tuvoti ba mawulire tulina okubanga tunoonya ekiri eno mumbali ekiruma abantu wakireeta kale kakola sikali kati ekyemadumadu kyali kiki ekyo tuzaane ekyemadumadu neiba ekyemadumadu tuli babiri nze niiwe ekyemadumadu amadu n'obwerere nga timuyambaire ekyemadumadu kati ekyo kigambo nze ow'ekinunula amadu na omuntu aba tayambaire ngo etenda kunimba ekyemadumadu muzaano kati gubaawo gwakubuukabuuka guti nga muli bwerere toba bwerere yesi oli musoga fulawagala ndi musoga wenkani fulawagala oli maddu mba ntegeeza ki oba onkobye tufulawagala oli kidu abembi muli bayaye obiteero oti wabiteero olikwenda kunba okay olwemba luno busoga yalwaniriza etya ekyamadumadu olwemba olw'ekyemadumadu abasoga balwaniza nti lwayi lulambira abane baba babenze bategana otegera nti omuntu asobola okukola ekintu ng'omwendeire ki mukazi we kati lwasomesa abantu bangi n'omuntu waba yegomba neiba atya nti nsobola okukola ki okufiirayo yendi kujja mu lodge nze ni mwenzayi nkali kufuna mukristo oguze nakulemera mu nankali mu nkompe oyenze bakugerezeeku ku baba
kodi okubyo ti mando bulondagani abawoyo mando bulondagani abeyo buna abeni mudungu yaba mayugo oyo mumanifu ino omwidi abembe mwidi abasawo ino kuba era tokoneka ku buti nkoneka kwa ititi ya irogo kyo taka brother lino yakoba tikodi omukoko ogutacha bikikodi bikibiche mwene ebintu ebyebikanga lwaki mukanganga abantu anti kati buliwo takanga muntu takutya kyova obona buliwo bawombu wewombese niwo gebamanirira okubye kyemadumadu alutunze olwemba kyolundi lwaiza kuku aiwo olwemba olwasinga kutidi walukubira ku level ki olwemba olwana nkani basoga banange mumpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfune basa akembako wakukubali akembako kasoke kyemadumadu ate olwembolo soko lukube mu kubalutegere basoga banange mumpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye yenvira basoga banange mumpole sente nkoyo kuswala ndadi bawanga mfunye wokusula nze ndayirabwe mumpole sente ekyo ndi wiringinzo kuzimba mwenumba tirwa kuba lega gwira manji umbako bunkeke ngetona tetona fulawa galerina lyatunda abandi mumbuza mbugu kaba wako ekitufu wenvira wainamiza chova bona nzete nobalaga basoga banange mumpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye yenvira basoga banange mumpole sente nkoyo kuswala ndadi bawanga mfunye wokusula basoga banange mumpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye yenvira basoga banange mumpole sente nkoyo kuswala ndadi bawanga mfunye wokusula ayenda kuzimba fulawa galo ayenda kuzimba bambi ayenda kuzimba fulawa gala koyo musekereza zenda irabwe mumpole sente ekyo ndi wiringizo kuzimba mwenumba tirwakuba lega gwira manji mbaku kunkeke ngetona tetona fulawa galerina lyatunda abandi mumbuza mbugu kaba wako ekitufu wevira wainamiza chova bona nzeta nobalaga eisubi kunumba lyavunda lega gwira manji ngebisonkululu bigwa olikuonda kungemyena kubambye olwemba luleke olwemba lwakitufu wovuira enumba ya bisukulu baidawe bakati amazima gakawaye gakolashi gawoma olwembolo true story yange tiko banti nayenda sente nti nayenda sente eri bantu nti nimbai aye true story yange nze ndogera amazima kaire mwawo amazima flower gallery nali atunda naye wenvira kendi kwenda kange myena ku lwembolo tujja ku bisukulu amazima katonda wamani okwemba nembyera ninerina ayate chainamiza zomuntu owerina ngensula ya chinaku mutanenya mutindi kweswaza balugera nto yasaba webwa amazima ni wenfuna chansi eyo musada ngalini sente bwenetirira ni mulage weife ano mulobwa vune mboneka chainamiza malani yanderega buweni bwenkufuna ozira choli namba ekisoka mama womunaku ekiyomba shenda na mukuba amazima eyo true story yange na amazima mama womunaku bambi nabo nango laga mami wono ni mami wange tantisha kwogera mbonango omulaga ni mwana ku Dr. Hussein mbabo nanga mulaga mami wo yange mulwaire mutusabire banange biki tweno twakulire yebiside ombikado mumbere yekina ku bule tulingira ku bintu ebitudikiza bingi so olwembolo abasoga balubala lutya lwatunda mumpole sente olwembolo kangemere olwembolo lwatunda ino n'abandi abalina ekisa bavangayo bansonderayo ke bansondera wojja ku stage bakusonderayo kwa kasente nga bwejje okuzimba kuzimba kujja n'esente wazimba sente de bampatidde amalayo na bakwemeka lukumi na lusanvu bandyongeire ku balimba wafunako kuimeka obusente bakuwa kuobwo tomana tusobola okusinza kali twafuna sente eri twazimba numba oli serebu anti kati obusente obwo
namaloti oba nadirya tidukira bulungi oba nabuli oba nabukola muki tusiba kiwani nagulawo ko obuso wamandukira nakula obusawo bwa simenti bwali 5 sente tidali nyingi ino n'amazima we gali so ayo okayenda bakuzimbire numba nkayenda era ninawo okubweninawo aye nkasondereza ku nenda zimba ebedimu ndikwenda kuba nakyombekedde kyebedibo busawe no latest hit yo lwemba kyo lwakayi butyo luliko olwemba lwange olwakabi butyo luliku enuma wabeire nga olwemba ino olwantunda ino katu balweta kayayana olwemba olwo lwantunda ino lwakuba mu kakayayana tubona kayayana nifa Abasoga kayayana bava mwidinda kayayana kalezi kabwende kaife kaidinda leka mpaye kwidinda wavendu bane mulise mikisa leka mpaye kwidinda wavendu bane mulise mikisa enanda n'emiga n'amadi Omusoga galina yes kayayana lwakutunda aye iyo nolwemba lwakyabazinga oba mwakola ku labonemento nerasi luna lwage maino nadala nga tabazinga kujja okufuna omukazi ololowooza kuyiwe tulwakutunda olwemba olwo lwantunda kuba lulina kye lwayongeraku era lwona kine bamuku bino tekusumba buli lwokubamuku n'omuntu atalwidi aluboneeyo yajja ku YouTube yo yaje yakola ki bamuku katonaako Abasoga tuduge katufunye neife butyalini baba ine bantu mubwainaku mama nirira amese iranga moti ne bantu mubwainaku Abasoga tuduge katufunye neife butyalini baba ine bantu mubwainaku mama nirira amese itala alyoti wazabu mama mubwainaku tubeire tulindirira nga tulinda olunaku batulage neife mama mulangadu baba yasime itala bana tukoniemu flaga kemba kalungi aye akisa kiwakubira mu akembako mpe n'abasawo abekinansi batulabulanga baba ali kujja okufuna mama ati temugezaku kusula wangulu musule wansi iwe amateeka wagagondera nze muna byalema nze amateeka nagagondera olw'okuba nti era ndi singo kwegamba nze amateeka nagatandika nga bakayina alangirira nakitegeererawo so music wa Abasoga atambulira atya wona ni Uganda wona kuba toka alimu embi wa Abasoga yonka ene bado ne Kampala dikuba nawira ni bajoga kuba ati abayimbi benjagala ennyo mu Busoga njagala brother Roni ane Flower Girl bayimba kayimba ka embuzi so kitegeeza nti ne Kampala enembe ediriyo amazima gali nti music okutwaiza walala nga music w'omwidi oba ojawa music tasobola mu challenges obona n'abatusookamu bona ni challenges era bakadibona ni butuwe era abayatya nga yabiwumula era asigala akabona ki facing ebizibu ebindi kati music n'ekintu kyenkuba nti kyakulemera kuwamu amaani mbu kuba nani akuvumye nani akumazeemu amaani ali kuderega biki olina olemera kubuleme kati nze music mufunamu ebizibu namufunamu n'ebirungi aye ebirungi byensinga amufunamu ni Flower Girl weno webeera eno omugala yendibona omusirise otavuma muntu wena ali yaba kukuba enkukola baba tosobola jajinga muntu mbutavuma muntu aye kyoba otegeere nti kasobola olina kyotandiiseewo tosobola bulabalabe oba niwe wadde entalo entalo olutanula ng'ole yenna era alukutanwireko eri yawetagisa olutanula nga bakayina kukoba walutandiika butandiike so aye iwe kikyoyenda okuba butisaawe eno ekirooto kyo okusinza bwoli niyovuire emberi mu maiso kifaananyi kitukubbiremuku oyenda kuba Flower Girl aliwa nenda kuba Flower Girl akikuba ensi yona kisoboka olowooza bingi kisoboka nze nenda akikuba nsi yona nenda akikuba nsi yona nga wena akikuba Busoga yona Uganda yona nje mu Africa ntuume nje mu g'abazungu so mbaire mpuliranga eri abandi Abasoga abandi nga babavumirira mbo mukuba embaire temujja kutumuka mwayomba ino bagenda kwayombako eyo producer tujja kumuta mu interview n'abandi kumutunda ino aye mwamuyamba era wena mbona wamuyambalira olowooza lwaki toyenda abantu bayogere ku mbaire
ekyo nsekana buseke era buti era kyendidi era buti mulimu era abajja kati batusina nga wetuli kano wetutyaime era eri yali kati batusina aye eri ekintu kyobona ekintu ekyo wokikola nga nekirina okubisaawo akeirako kyoba olina okola tosobola kwewansa ku kintu ekitakubiseewo saawa eyo kati ife tubona nge weire baderega nti embeire embi alina kyediyambye waneeno music osobola okwemba wayemba nga tokubye style ya ngoma muntu yakulingirira ati aye nga ku style eyindi yakulingirira wokuba engoma yasituka yakola ki yabukabuka ebyo batukwamba simanyi tukuba dancewezi fine nswezi alina kyedituyambye Falagalo ni management nina management era ekibiina kyange bakyeta Giant Music manager yange ni manager Blood na managing okuvanga nkobera nti okuvanga nsoma mu kibiina kyakutaano nabeere manager yange paka buti wow tumwebaza Bambi manager Blood kyakoze tichangu naddala omusogo ogamba ku musoga mwine ebigambo babingi era abasinga balemereirwa so twendo tukobere kuku oyogere kusomozebwa ebyo byotankobaire ebikusigala nga binuma mutima mule era nga tisobola kuva wano music endongo ng'omwana omuwala ife tubone eyo mu bivulo tutambulira nga mugiye ni muyemba abasada babegomba no yakuwa akasente atere ku namba iwe kyabasada kire kitya oba ibuli aido omuwembuzi ekyabasada nze nkibona bwabule kubanga nze bwe musada mutwalanga mwanyinazi okutwaliza awalala ezirankuba wemba ndikoleshange tidi bwosobola kunimba kale tidi wombita kukoba nti onkube fine kyatutonderwa nti kiri part of our life tichinkolera ino kati nze nina ekigendererwa kyange nina ebiruubirirwa byange lwaki najja mu music kati tyajja nakiruubirirwa nti naye ndafunayo basada era kati tisobola ajja mu ndongo ninkoba nti nfuniyeyo reserve code tupangisa akaruumu no kubamba buli mujja kukuba kivulo ye mutambulira mujja n'amakenda ga famire balimba bulimbe olibona omuntu omwenzi aba mwenziye nga bakati baba abasomesa benzi badokita benzi abengudo benzi abamasanyalaze benzi kati kitegeeza nti ezatali muki ezatali mwenzi kati omuntu waba n'ekigendererwa kye aba ni eimu ye lwaki abakola ekintu ekyo kati nze mukwemba tyajja akola bwenzi nina ekigendererwa kyange kyenenda okola kyokutuukiriza nina ebirooto byange wow Tony Flower Girl Flower Girl wakabi namulondo wankobi gemba tijja kwerabira neryo aye erina lyefu eryo lina irungi mbere tidi nze ndi wankembo tubanga ni Flower Girl twayogera ebyo ife aye nga tutwidinga ebika aye kinsa tusante bwe tuogeranga tube tukai kwetandika ku bya loving ebyo obo message twande busasisamo aye tuwabaire tube tuogera ino bino bya bituyamba kukola mirimo gye ife Bambi so nani you are attributing up success yo okubanga wano wotuse iwe okuboti obolyawo nani akuyambye kuku okutuka wano okutwaliriza walala nze asinze ku namba manager wange ankoleire kyamaani ni promoter ange Dr. Hussein akoze kyamaani ino bakoze kyamaani mbenumirizamu Dr. Hussein mubona ino ku TikTok akola comedy asesa abantu iyo ka video ke mwakola naye nga muzibe nga sente dindi oli nga obusente obone noliko boti akolete eno obusente obutona ati lutamunsawo anti ye namba ni abonya kumere kati atenze naba mugezi kubyenfuna kubebyenfuna so kyona likujja kunkobera ku katono nga tumalikiriza Bambi amulungi ayi kwa media abakali kusubscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos ndini mwana muwalono Flower Girl omukubembi abakabi abakyala abale ne buti ebusogera nga afuse ensonga era nga Bambi mukyalire kuku eno mu bitundu ebyerambala eruka oh my god tuwayeko kwatukobere ku music ye yavuire wawali ni yali kujja mwana mutaye ine ebiroto bingi ojja kwabiko mute Flower Girl amutu atukusobola kundabika kubanga nguwa time yagu nguwa time yagu eroza nambala
nambala kati ye akaseera aka business neita wakeire nga kokakuyiya nemba baida embe nkalikobera enemba mwene ninze ndewandikira nze nzalwaita je newandikira mwene music wange kuvanga nsoma P5 ate kolabo de mwakolanga ne ba brother Runi mwagaitanga mwembyo badi niwo watamu kolabo ngaka tugeze jinayimba n'abadongole newanize olwembo yaluwandika lwenayimba nabo kalala kati nituduge lwona ninze naluwandika embuzi verse dange dona nade wandikira mudenene kayayana enembe baida weza wantu we bampandikiranga kumwe ninze ne wandikire nemba dange nze nga yulisigira ndibona na Flower Girl embiri yakujja kuba mwembye wakabi ate mwene nganyi mukazi njasa bigu aye nkusaba kirala nti wosukulumanga okusinga kuwano tonera ombonganga ku tesobola kwerabira kubamba nkakwetagirira era nkakwetaga sobola kuba ku stage nga ndi kugema wansamba n'ebikamera akwaba bounce oti mumu kuboyo tesobola ekyo ogwo mutima Katonda ndi nsaba Katonda ademe gumpa omutima ogwo kubonyabonya abantu okulumya omuntu wa muntu mwino oliwo idini ki nze ni mukazi musiramu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Flower Girl sala. Okusala nsala yo muzikiti kale gumba kuwala na kosa muku. Ndogere ina amazima. N'abasiramu bandide ku kyalo nga ndi musiramu era buli lwakutanu bandidusa ati ajati datuje kumaduwo bayo ngeri yokuli omutiere kuduwa mbaye ino nife kaloto beba siba lesu baajati otuba tuli kuliromu abasala akatono awali omutiere n'abasoka n'abayenda basoke babagabule era abagalenga mukambo yakati nabi yakobambu musokeranga ku ifoto yambere shariyati abantu era chovo okumana nsinze ino okumana nsale ine kuno kukyalo banditeni lina lyajati bandita ajati ajati weirenka ijameka ajati nalye wera otande tajati chinu mana akayi ajati Flower Girl nga tumalikiriza biche ebindi byokolako nkubwe ine comedy okola ku comedy nkola comedy tuzana comedy ku TikTok yena ina kyanongeire ku kati naba nemi tuzana ku bikino ino tuzana ku mbere ya abantu tusomesa abantu nti wa katugeze nga akakesente baneri abata bamuzibe kunjira oleida iba mu sente damuzibe ya jenado kati kiba kitegeza nti kati nganze wena zana nti ndi byole sente muzibe kiba kitegeza nti omuntu abeere abona akati omuwalono yabonya omuntu ngate muzibe kati kyekifaananyi kirina kyekisomesa abantu anga tumalikiza Flower Girl nenda webasa abawagizibo abawagire music mwigwanga mwamona wabula okusinga yala Abasoga yosinzirowo naba bakubona ku mikutu kazindalo nkakuwereka abawagizi bange mwena okutwayiza walala Uganda yona nensedirire ine nti mwebale kumpagira ino nze kyakubawa wabula nkabukube nti Mukama Katonda abawe kyemusinga kwenda kubanga we muzira tibaawo n'amazima abawagizi tubeetaaga muve ku bino mbunze nakola erina tyetaaga bampagira no nze nende ina abawagizi bange kuba n'abanfiire kino kyendi okutwaliza walala nebaza management yange nadde ekibiina kya Giant Music mukoze kyamaani promoter Dr. Hussein ankolere kyamaani niwe YY Media tsakulekayo kubanga olina kyonongeireko wantayo ng'okayina kumbuuza by'interview ng'okayina kumbuuza nakuba musaada ono nga ndowoozaako munkolere kyamaani ab'amarediyo kutwaliza walala butsano media ya Abasoga yaterera tijagiwayiriza nze wenkwenda mba nkwenda ate nze nenda ino omuntu akola ebirungi nze sente Katonda alidimpa mwena nze mbakolera mbawa nze abaana mbawa interview n'abandi balemera wamweta wakoti oyogere ku music omuntu yalemererwa mwene nze mbawa omukisa nze sente n'ekikulu sente ndiridda kuyida with them era ekyo werabira mbenerabira okwebaza bana aba TikTok abaana bankola ekyamaani
abali e Saudi abanfollowing aba YouTube Facebook bana abaana balina kye banongeire ku bane ate kye bansanukizaako balina one love omuntu wabona nga commentinze yakati ka mama wabona nga ni feeling nga yene idwire feeling nga mazima ti kuba nti musada nti anegombye aye baba nabakazi abasinga na bungi bana ba following ino mbebaze ino nebazani mami wange nti yankuza bulungi mami yankuza bulungi yandegesa okuwaya n'abantu nze wayiwayi media code niwo nale molya kulyaki emere ayenze gwobona nze wajira n'okubambu kino bino nga n'emere namazi ogigula nze bintu ndoota na buloote tiryamere ku ndaalo luno terulaalo anti kati ffe basomesa nti olina owaya n'abagenyi ekyo kyonka kyankubya mami yakubanga nze okulya ku ndaalo nze nabivaako teneerira nze nenera maadi gano anti kati ewange oyenda toyenda olina olyayo kuba nze kayiwa eniiga ogw'obutalya wange tikusoniwa manager blood dakumpa kasente nte emotoka mafuta nze tyenda mmere yimwe bambi kodi ngeri ekindi kyokoba aye ndikusaba ondeke njeko kwa gandi banji bentambulamu njeko kubambya awandi tuwayiwaye muku mbe baba nzira buzibu nabona wabula nkwebaza bwebaze nti webale omukisa gwompeire abandi weba baba kubamba tiguba mukisa ompeire omukisa kuba olina kyoli gyokunongeraku ku kino kyembandi ekiseera kino nkwebazize ino nebaza abawagizi bange abambeereirewo timukola kyamaani tijja kuba nga nswika waawo nsigaire nga ninze flower galo nende ine ensambeeko eti flower galo atawanvu watayimpi watageda atatoni wawomu bwainerero bojombona nido wayiwayi media tombaine wanoti aye mwaka ogiri ku ide 5 embere oja kundagana nga ndi nti agalo n'ekigambo tawo gati oja kundagana nga ndi nti okoba oti otawanvuwa tiwanvuwa tiyimpi watigeda titoni wa evamba mu nti tolamwisaako ku boyfriend wo by the way boyfriend tubireke nenze bwakuba nti yeyiye timwedi munatiba kwidi so kufolelekera ko tosinamu ni wayinda flower galo mubeyo mwedaka abaja kuno nonera akatale eriye beina abakaida abamusinga kwa bandi samogera yisi bano mwe taba na mwenda anti katunonya future ntangavu okolo oti wa mogera bono we future enungi bweda nakati nakuya kungoyogera kunani kati yeyiye wabedimbu wabalivimba ati mukazi yange ule abasoire omwavu wakufa ifulaga lo lisageno abantu abakuza ku kyaleno muti obulenzi toka bwenda banti abatya andi kati baboka oyo aboneka yenda sente ningi kati abaina mukatwalo kamubisewa tasawa nakuyamba kufulumya lwemu kamubisewa akatwalo amalaka kya kulevu yera flower galo bana ndakwira flower galo awo mbeja kanti awo maye ende kala awo ma ebigambo bye bili oti sweet kamutoka bili mu omudene nenge yayemba tienda kumweresa aye ndino okumweresa bambi ndino okwira yo wifwe gagwire ndino okwira yebusede mu bikado bambi kanje tweko kunima matukalimu na kunkulu mbendezi omwaka ogwida gubigwa mirembe ndi yazidi osigira bakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos Abasoga banange mu alesente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye wemvuira nenda kuzimba Abasoga banange mu mpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye we nenda kuzimba yolisigira erina lyatonda aye bambi nsezira yemvuira asula bwa madi oto enumba yemvuira mweri mwe bisukulu bazera mwaga flower guys na mumpe kusera bambi enumba wesa bambi gabi kankairemu Abasoga banange mumpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye mvuira manager blood mumpole sente I love you so much.